Ütüküm bollum, uvastığıllah, общество çilenlere ürüllah öldürdüler. Bugün 13 güne andolduga körpetler günlere. Onun tradisiya büyütünen bihide bugün iti günü belediye tarihi ürün torvaska aktsiya ütüllübüt tünügün taharabıt. Onunla bu günü bırahanlık kurduk da diyakı belediye bit. Programı biter bugün ambastan privestrinet tıl eğerde üyetçiler tıl etiyakları konsertinin номер ondan примерно 15-20 minütenden tögürük astol ülete hağalamıyor. Қарағынан инвалидтерге социальный поддержка темаға. Ол кәнеттен бігі хамай активный чидемлет Эверестігі Зоя Панасьевна Ағуан сағынан сивәстен әғірді. Ол кәнеттен кілға соғыню, оннаттан общество чидемлері бәрі күш бітінен чайдияқ бәрет. Чайденлік программаның бүйімі күнгі тағия. Примерно 2 болара 15-інде дем бітуяқ біт. Итетіндік сылайыттан үрім торвасқа акциятын түмігін тағара біт. Онына анда жұтағы көрбеттер күндері тоғы еменні бүгін ұйтылар еден. Тоқтадаққа Францияға Валентин Гауи ден бастықы Тифла педагог терәбіт күні бүгін. Кені түйінші әтті үстерден 5 жылдаққа терәбіті. Онына 19 сүйе хаңатығар Францияға бастықы көрбәт жанарған Аллах интернаттары үйерілер. Онына үйераққа көрбәт жанары үйеретерге ден бәтін қатшытынан вернер сираспет. Пансионат для проживания и обучения. Онтан да Россияға эти 19 сүйе 30 сылларыттан эмеонлык движение барын испиде. Үрін Торваска күні 6-15 күнігер бәлетінер. Эти Джеймс Гибс ден кихи Англияға инженер кихи олық көрбәп болбыта, оны кені жондан мейін көптіндер ден еті. Түйінші 901 сылдақы Торвасканы, ориентировочный Торвасканы маған краскадан, ол кенттен белый тростен антон. Че кылгастык акция бит, бұл болбыт акция бит, хорақ түмігін тахара бит, бүгін. Ол күрдік 16 күнігер беге төгірік астуалла бит, юридическая помощь инвалидам ден, МФЦ, прокуратура, УЗ жалдаты, социальный қаралықтар күттілақ төгірік астуал болбыта. Бірастары еңіраммет глаукома ери тугунан беседе оңорбак бут, уанна здоровый сон ден психолог эме беседе юппута. Библиотека онны оңорбута, викторина. Бу быйылгы акцияга улахан болгонда оголорго орулунна десятилетие детства ден хагаламмытынан севестен биһиги начальная школага уроки добра 3 класска гордубут. Улаты 6-10 оғына қываттан. Онна хорық кластыр өссі бәлері класты час күрдік оғырындар еме. Бұл инвалидтер жонларға болғанта ұрарға ден кәпсеті оғыр біттер ебет. Үйері управленията улахан спонсорскай көмемнен бұл осколаға үйерінер оғыларға 12 оға именной подарок берендер спонсордардан. Бебиттері Опсайның бияқа 17
оғыл чөкке бар орыянына қарағынан инвалид. Вот он алтын, олағылардан он икке школаға еріндер. Дальше алтынне он так сүйітбет түйет он 31 күндер егер бұл поликлиникаға он түйет кейі көндерді. Невропатолог, кардиолог, он окулист бірастарғы. Нәхелек жағалталарығар иккіті сұрық үйталабытын, согласно распоряжению главы УЛУСа пункта 4 о оказании единовременной помощи инвалидам по зрению, деньги, к сожалению, виданы нәхелек, он никуда не випата отчет он тугавыты нәхелек көбеке бит. Оннан бұл алтыны сүйбегес күнігер қораққа бар коррекционный школа-интернат ментоқты көрі көрбеті оларған Аллах, онна ментоқты істері оларға барахыджан бес оғыға әмеймінной подарық тұттаран. Школа администрацияты күтті кәпсетен үші батық приемна бұттары. Олары күтті әме үлі дальше үйтілдіқтақ. Оннатты бүйімі тәрәхімет әметтен бұл акция түмігінен отчетка етіліға. 15 жылаға интернет деға таққамыд интеллектуальны өңі, 6 интеллектуальны өңі ұтынығырық. Акция түмігетіндік аны білеген Колгас соғыс награждение. Гедрия Владислав Гаврилович, кені 6-15 сағын тобыда бұйылғынна улахан общественный активист тоқ бар түмшіге бар теркеттер, бәті самолетельні рейхет болады. Онда бұл ярмарка бостен хасылығы республиканский мероприятиеге күтті. Ияқа кәлліғаны тұттар яқпыд. Мартосова Александра Максимовна бағалысты білі келеғі. Ияқа грамота тұттар ұллар, онна сертификат. Бұйыл ярмарка бос ден үйтілдірік мероприятияға өте кулинария ден түйімаққа үшеуді оғыстан кәдбеттер. Онна активна общественный позицияннан. Онна плюс к этому намылуғар көһен кәлен сразу в обществе теркиреннен активной позициялар кейбегетінен сырк туаты. Чоранчык оғылар түмшілерін салаячыты болдыққынан, онаттан бұйыл инвалидтер в обществолара намылуға тәрілігіті отыт сылайды дейіп, олен олақын осы мадақ сертификат бар мұнчоттан берекет. Павлова Роза Васильевна Куаракта Балыяға көндеріне хәджар, станционарғы хәтәр, олеген оттыманы кертек кәлдіғіда. Аркунова барбарында кем-кемді бағалысты бәжеті кәліғід. Кәліп білімеға тәлді тәксі тұрым. Барбарында кем-кемді бігеге офиста өт активный члены. Уже қастығын болды, тоқ бар мероприятияға барсыға күттір. Онна отты келі, слава Богу, қараға үшінді көрер болан бейіға көрбет жынларға ұлақан көмелек. Тоқ бар бістаққан тоқы бартер күттір. Олен пришло время поощрить. Спасибо вам. Молодой Богу. Дальше люди. Жәрі аны бұл Платонова Матрена Анатольевна, культурный духовный сады управлениетін специалия, художественный руководитель. Бейтні күтті уже 4 сыл үлеләтті, 4 сылы болды. Онаты бұйыл весенняя ярмарка в Остине бейтні барапыты белемнәді. Онда бұл акция тәрәхінлігер ме үшейді коммунисті.
Олин Паширина Киссер. Матрея Анатольевна, пожалуйста. Так, bu kadınları administrasyada kadınları nehirlerin administrasyada bu yıl bir gitmek ötte bu yıl repuluda. Hala bir gitmek çözülüyor. Onu bu yıl bir gidip лучшее муниципальное образование номинация килдердибит. Bu 12 час кредитте келлектерине туттар яктыт. Екатерина Владимировна Ядреева. Эти отчетка пипер вероятно управлениеда быйыл облыс үчүндүк бейдиликтер листе. Олин киндери быйыл эми биги номинация килдерими поощренияга. Бүгүн мероприятиялактар Олин келдек бейт бүгүн хасын. Ване вероятно управлениедан Sürün spesiyeliğe Gülayeva Tuyarı Dimitrievna keli şüren köten mülkette bir hüccen meripiyatlarka sponsorları çoğalarka padarakı sponsorları bulan ulaqan ülemiyutta ona garantiya berbide что hangi жыллағы padarakları ona o komiskelin külügen bulan meripiyatlar padarakları ne bilgi sponsorları kötte ülesi yapıp doğru vakit Ура! Так, индивидуальный предприниматель Басуков Александр Геннадьевич Бияка әне қастығы болды коммуниспеде. Онтын итилері көтті мен қаябытым үйлелеспетім ратты. Onun kırık alanda bollar sıvget geçesti bir kömürehiller продуктаннан. Вот. Александр Геннадьевичка Елена Константиновнаға интервью болмады бейім. Хорошо. Байышева Светлана Кононовна бейді әне ағысыл бейіға материал әтін продуктанын табарынан әне коммуниспет спонсор бұд. Бәді Çahne ki, onu sılayını belirtemit bu üçü hanalak kihine taşıraydı. Sev. Aha, onu da bu bilgi eder canlar bud Stepan Nikolaevich Sardana ihedi tan tuak korakka diye beyağıt küskütünen diye diyete köhene nakatti. O diyelanı diyete köhene nahalok bir kaldı. O dihi tuaktağını köhene tan ulus tütten, общество tütten o tuakka lespete bit babşı diye raporu hangi onu canlardı belirli diyelenlerdir kısanlar. Etinli küylerine oranlar ceköhelerler. Sana diye onun поздравительной открытка. Rahmatı kurtuk. Ona keramatı yani. Sertifikat ite kölerim yapıyor. Tumanlar tudagoy diye kadınlar tutuyorlar kölerim diye. Kare kame burada tevallah. Çaydı kurduk. Min yardımcılık. Ana üstü bir de nakaratlanmış canlar bütün yardımcılıkka. Onlar benim kamakatta sınyalan kilin tühürkete diye yardımcılık diyorlar. Bu nakaratlanmış canlar yardımcılık onlar var. Пожалуйста. Бастылық Алексей Николаевич кені салалтата дейхайын кені челенлері онна бұл социальный қаралтаға өлелі, пенсионный управление өлелі, онна муниципальный терелі өлелі, қам терелі өлелі, қамсы сылжар бұқы бары салалталар бұтын бүйінгі терәхінінен қамағатта жағылтатын
onun общественнahın, onu tühülge sınyalan kiin atıttın ehiqa iti istek ağarda bollu. Tühülge sınyalan kiin kollektiva bu kühüngetten üle sezonugar kiiren baran soциально значимай terähinlerge ol kurduk iyi güne ağastaqtar günlere ondan bu Келен her инвалидтер күннәре ен тураммыт беге социальный значимай сыллах соруктах тәрәһиннәргә кыттарга сананаммыт сел каратыттан ола бетер беге сентябрьтан сагаламмыт каматы кырҗагастаргар намыңа аппаныга графка бөтүнгә түбәгә олонқо жетигер фольклор жанрынан кыттан келлибит оны бүгүн биһи ылжытты турабыт бу нам улуугар эмие кепсәңе сылжар балаган жетигер ыллары тояры эхиха ылжытты келлибит. Тәлги сыңнялан кийне ағы сүлһиттәх бүгүн оттон эдер специалисттер онна чаттан баччагаллы лели сылжар специалисттериме күспүтүн, ырыбытын, тоюппутун, коомутун, чабаргакпытын, сергектери ден тураммыт, кере ден ырыбытынан бу тәрәһини сагылырбытын көңүлләр.
Наталья Михайлова саятылларыгар, онна Тамин Татьяна Гаврилева мелодиятыгар ырылары истеккат бүгүн. Бейгиттен олорун эреммит ыры ябыт, ыры хуруябыт, жисті бары көргөмүнен, оннаттан ким да ырытын ыллабаппыт, бәйебит аян тахарбыт, ейбит койбыт ырыбытын эхиға ыллабыт. Бағылбаларын, мен билеген бу терәһин бу кабар кыттылактарын агаддалан тураммын. Бәйем матык бар, бәйем тыллар бар суруйбут. Иебин агабын санаан тураммын суруйбут ырыбын, эхиға анырбын көңүллә. Дойду бар дениры. Ayağından yeni geldi, aktılgan arıgısta, yiğinden oydaran, ırabından yıldın, iyere kağa var, stinlik yeyebin, terebi talas var, ırabından yıldın, iyere kağa var, stinlik yeyebin, terebi talas var. Terebit mini doydum, mekkah dırgısı da, aklım dillerim, sürek bin dolgutta, irabına yıldın, iyere kağa var, stinlik yeyebin, terebit talas var, irabına yıldın, iyere kağa var, stinlik yeyebin, terebit talas var. Kırcak denge tığılıman, yeni günü sınıftağı büteyteki balıktalar gelaydik. Onca dolaktanın, onca Allah sollanın. Yündürdürümeler, içi bey tılmette. Alkız kırdık olurum. Bitkeli bebe, ayağından mini geldi. Aktılgan arıgısta, yiğinden uydaran, irabından yıldın, iyere kağa var, stinlik yeyebin, terebi talas var, irabından yıldın, iyere kağa var, stinlik yeyebin, terebi talas var. Dorubay buldum yeler ağalar, dorubay buldum eherler ebeler, ılcıman kahandağalar. Gerek oldum bar talakon. Irabınan yıldın, iyere hava, istinlik yeyebin, terebi talas var, irabınan yıldın, iyere kağa var, istinlik yeyebin, terebi talas var, terebi talas var. Молодецтар. Начи таханар ине бикке долалла бары толоп багарам. Билигин боллагына бигем эдер специалисттер бит эхиякананнар күһүнү таптан, күһүнү санан, күһүңү керекем туһунан койбуттарын комой коһонунан эхияка билигин коһоннан сүрәккытын долгутан ахыктар ден тураммын түһүлгө сынялан кин эдер специалисттерин комой коһоннуттарын агардали көрсөйгайым. Sudah bitten, selistarda.
İkki üye kar kayınınlanı sandarıyda güngünler. Pushkin sanlıktan kaldırıyı bütselirde. Bu mineti ıdıspar ehilde. Ol ereden gerek üyün kuda. Bugün min köhümün umatta. Ol yihin jolga diksi bitti. Jumpurdum sürek ben ehilli. Pushkin vatta kanın tammaga. Bagan min kamar çağıllığa. Şaranlar sırda bıttar, taptır cahtar sıcağına. Kühün küne kıtıstar, taptır cahtar sayınına. Munlubun kıçıkılatar, taptır cahtar, vaxtaq sıdar. O kuyastık tasıllatar, kühün sağkay tıyatar. Kühün sağkay kanatı keteğar tıgılır. Kühün cenkir kallana ıpırastıklınkını. Sirtten teybik kedilin kühünü kurustuğam. Taptalın içi tılın sipsiyer günü kuğam. Kühünü sibetkiler orduk narıngadılar. Bu kubağa yaramaşkalar niye tuspa gereler. Cühünlere sudurgutun kihi karağın nibet. Küngös kühün köçük tebet, joğuz namçı oğurul. Kühün köy bıt seriger üynerere lэх olanlar. Yurkuğun ağat korsunlar, kühünü sibetkiler. Kılgı süyelak kere, taptır kem kurduk gündü. Duhabın çumputuk yerde, ölbetün kine ere. Mannalar bu kavar iyeleri is sürekten ititik istenige gaddelibit. İye bar bu sirge kündütten kündü, geretten gerek ehidyen turamıd. Aleksandra Şamayeva tıllargar bihigi bir doydulakpıd oloqtaq. Anna Zakharovna Zaramnyayeva melodiyatıgar iye kem denirannan ehigine gaddeliga Nadежда Makarova. Sınazdık içerdir, miniyem güntenge, sayağa sanalak, saz kökün geriyeden, ürülek günlerdi, çağıl kaygaraktar, kurdattı görevler, bu callak ümmüdün. İyegem gündütten gündügün, gün serin kırdır bün, gün gübe iyegem, gündütten gündügün, gün serin kırdır bün, gün gübe iyegem. Dölümü destekbin, eyeqa iyegem. Dolarom cestekdik, en eren miqeğe. Onton min birigin, eğerde derde bin. Çelkörü gün serin, eyeni birebin. İyegem, gündütten gündügün, gün serin kırdır bün, gün gübe iyegem, gündütten gündügün.
Кыратык сәргәксие түйе қайың сытытыллақ чабарғағынан әйгіне ғардалияқтары түйілге сыңнелан кейін әдір специалист чабарғақсып тұргыттара қарсы қайын. Чүйіп жабышы бір қауық қожа қоғаныр құлға қарақсетен көресті сәрге қален. Кепсетелер, кие күніс кепсетелер, кие тақсы кепсетелер, келе бара кепсетелер, киоска кепсетелер, келеп күдір кепсетелер, кинені көр кепсетелер, кинеге ақ кепсетелер. Қанды ки кепсетелер, қанды бол кепсетелер, сағықтар кепсетелер, үрей көр кепсетелер. Банка диетелер, банка барсетелер, банка диетелер, скола бір диета сука кепсетелер. Телефон қалудағы театрға аты сұғы жерінің тағы тер деме болылық сұғы. Кепсетелер, кем барда кепсетелер, келен жылы кем бек күрдік, кебиенлер, әмеллер. Тылығыры бір сыған жылыр, бағар жылдар жылдан дүнияне бұл ханчы чақтымсын туара батта. Онны, күмар тұмсы кәселі құя кенесілі әлі беғыт үй сұрақлар жын бая, ұрытылылар. Кепсетелер, кепсетилер, әлбәқтер, кепсетиттен биреме, кеккел сияқтары. Жыры оттар, арай бәрі құлып атайны құлып бірде соғын кей ері кәті. Үріметчі, құлып аны қобылып тұға көрек дебек күйі кірі. Құлып кірі оған, құтылуға түшілі. Керілі кейді. Башы қырасы майда, қачы қырасы дайды. Құтын қала қоя. Қоса құйба, қаса қабырыз. Масчыттар, отчыттар. Құс боядақ бәкі қылбан нәспетеға. Күн өтіп көрек өте күнішкі күлі сасқы сана. Манеге қолас, 2 қолас, 3 қолас, 4 қолас. Бір төбе. Тұтымын ұқсадатын ағайралыға анер бұтын. Ардара бұт, ағаннеға. Әнәқшіңе, илейге. Сибихейге, сириксенге, сегеттейге, жырауттар, арай бары клуб, антонеме клуб, үрде соғын күй, үйері, көтü, үріметчі. Онна бұқа барғытын өсі төгілі тетігістіннегі бүйіңі тірәйінен ағаттылан тұраммады. Құлыппыты гимнын сарғылы түмә тұр түйілге сыңнялан кенеден ұрыбытын әйгіне ағаттылы бүтін көңілден. Бұл өнненеттен мен білеген специалистер білгендер яғым. Ол көрдік бүгін бейеға, әйеға ылжыттатылар түйілге сыңнялан кен коллектива методист Саха Республикатын культуратын туйкуна Надежда Григорьевна Макарова. Хамааттатағы Олықтақ библиотекасы бедессая Салбантан төрітті библиотекар иделя Карякина Марина Савична. Таттан төріттәғ бейеқа лұқсион олар кейін түйілгі сыңнялан кейін художник оформителя Саха Республикатын культуратын туйгуна Татьяна Руслановна Одай. Түйілгі сыңнялан кейін фольклорный бөліқтәғ ансамбллақ түйілгі фольклорный бөліқ салаячыта тағынабыд. Хамағаттағы лоқтақ, Новгородовтар жегергеттерін Кыргызстара. Хотору Саха Республикатын культурата бұлуға ден әренен тұраммыд. Әдір специалист Оксана Михайловна Кудрина. Саха Республикатын культуратын туйкуна биги усыран салаячыбыт Татьяна Михайловна Гаврилева. Биги татталла күйіпті. Жыланна үйерен көтен тұраммыд бігеге гиммытын, ыллырбытын көңіллән, ыллахарын.
Ити тахмиякка канагат төглекер. Санаятчы бағасыр қадилері Татьяна. Маленький президент, вам на дорожку. Спасибо за участие. Теперь адам мен истәтчіміне. Үчігей. Барытачыге. Да, барытачыге. Олар, нар онақта, ителердің ақтамын еді. Спасибо. Эссенарарын итирерилге келип. Да. Күнді күмсі күттілақтара Алексей Николаевич барғытын тұр бүгінгі үйілі күнінен акция белі трост мүтінер күнінен онына бүгін бұл етергелі бүгінгі егі күн мүтінен деқанады. Бүтін Россияда анды дүдағы егінші. Анды дүдағы тоқтар күндерінен түмсүйлерін күндерінен дейсіндігі адалейбет. Улус бағылға үйрен екендеу шағаттан, онына тұз бәйім апыттан. Son kadar herge tuğ bay bir verimlilik bay bolamın artık tihine ba общество слепых bulamadı. Общество слепых günlerinden anıtın bu aksiye tan mecci örütün bolat diye kanada sılaya bolar meyde öpünen bu hangattan kelen bilsen böyle hamlas kadar bararın tan hin bilisti bir diye kanada o kurduk uluslardan etere polaka bu Beyaz tümsenget hüddah bu aktifine pozisyonu da jargıt onlar beyaz problemlerden turlardan bugün ulus olukta lokta jahalkalar toqqa site boğamda köyün urbakka hacıların tobulan çöpçulan tergit mehabar bugün samay nadalah onna samay hüddah olacağını bu dedi bana Alexey Gavşit'e habudun kurduk jahal takkolar bu tedüs bunga nehelek jahalkalara belirli nevrimine meselende köme köyün orbaklap ne ettik? Ondan min belediyenin onunla bu üle belediyeden tohtabının götü bir lehbet bu hasta diye pepin uluska bacca ki neheleklerden bacca ki hebadiyen ton bartın tıran baramaz inne kinler kaddak üle hamnaz barıhtan ton bağ site devektır bu bağ beş de üle takıp bulu ton üle belediyeden behigin lehbet tememin güzel lehbet. Ondan bu hegi beyağa köle hangetinden ulus cahaltılar ulut bu нягаларга муниципальный целевой программа алган үлелер поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ден ол чечетин аттахи бүгүнмөтөн көмөлаңын үли жагаттен эрелляхпин ona böyle salgı barıqta ulus altı beytine ötüden böyle полностью үйүр бүгүн ötön bu балганга керемет муниципалдык тümsemi тугурусту bu süddах надалах ondan bu aspet kıjasta digarlarga dinlergel barıqta ötön süddах Hüdya şöyle hamla kıtını bıkkıt, ondan bir belediye, ondan bu indikidin de kanı bulanlar öyle vardı, buraya demin erlek. Onu bu tabii şey karşı. Şöp, ondan bu prosta bağlıklarında onu eti bağına var bulanı mehini istekpek de, tuğ şehirlikleri olurlar, ondan tuğ bağına varı, urkulardan kümbüğün verdilik, luakka geldi bu prostar, bile bu tuğka osunu boğamtı urukana diye bu bireyimeken ular ibut. Kamu keminen, ondan barzın men ihtiyaç bu işlemi var. Tabii ki ben aklık götürüyorum anne diyeyim, tane halata problematiğinden geldim. Bu mesajnik çerçevesinden bilgi bu mantığı görsüğü bulbada. Mesajnik aradığı kadar niye mantık da bir kostol kurduk, pravavoy baprostar, peter kurduk görsüğüge niye katılıp. Ondan bu aksiya месячнига, белая трость акция месячнигин эречерчитнен эхиха улахан внимание урулубакка сыл тухары тон ки калгалары элбах буллади. Олин основной более месячник эхинен бияха внимание көрүлөрден болуктах соконнан эхиха көрүлөр годалар социальный характер управлениятын пенсионный фонда управлениятын фонд социального страхования унатон тустахтар илделер нехелек жахалталарын улуспут жахалтатын годалар арас көрүнөк чепчетилер тердилерлер онтон аны вопростарда колакатна бирек кытын сөп бу Алексей Николаевич бу круглый столга белемнен жонуттан тын вопростарга ким тоққа халгалагынын тубиха бу вопростарын письменно бербиде. Onun hep вопрос verim ne kadar diyelim bu вопростарга ettiği durum. Söp Alexey. Manna biyaha maymaqattan
Лазарев Константин Васильевич, мен алар сөпіне. Конечно, сидя. Сидя. Лазарев Константин Васильевичтен маймағаттан маңнайғы группалағы имбелит вопросы таспыта, маннык вопростар оттан үксүгөтүгер баалары болу деймин. Учалы Руловцев, не помню в каком году мы стали в очередь на жилье. Посмотрите, мы в очереди есть или нет денсеп. Манна улана пете Канада бу 2005 жылга дейри ола ветер урукку федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации ден сокон тохтор дейри. 2005 жылга дейри очеракка турбук болактарынан на улучшение жилищных условий ден бу инвалидтерге маннык реестр оңголлаһы жылда. Ол реестр билеген 2005 жылга дейри оңголлубутунан токтон баран, онна бар жоннорго субсидия, жилищный субсидия ден көрүлөр эди. То билин он тукайбыт ол спеяктык жарахан эрер бихонтон өрөбүт. Сен элбах кихи бихилус путуктан ылла, быйыл эме бир кихи очаракка турбут кихи бит ылыхтах термит кетеhe жабыт. Тохомо yok ehen Константин Васильевич манна бу реестрге кирбетех. Онун социальный халыкта нөңүө бу льгота оебетер маннык же условиятын тупсарыга ден yok ehen сохо онунан сеп. Манныктын этекканада ремонтынан ахптын багарабыт дебит. Хотели сами своими силами обустроиться. Клад дома так и стоит несколько лет. Просим оказать помощь в застройке нового дома. Же тут таханыгар оттон нехилектер жаалталарын истеринен депутаттарынан через материальный көмөні оңорорго үлелехекка сөп. Маннык заявлениялары бәғыт нехилекке жаалтатыгар берехатын нада. Жери монугар гинден, хотя бы очеракка эме сурьен хехтерин надо, бу кихи тухка надыры, жега надыр, дуримонга надыр дуден. Возможно, каханере, кананере, эме тинник, касаре сылгадері очеракка турбут жоннору испехектен детектеріне, нехилек жахалтата белем боларын курдуккана. Маннык заявлениялар бітін нехилекке жахалтатыгар тектехетін надо. Антон Николай Анатольевичке метеққа надо, бу маннык проблема сүрдэх қаз биттин нехилекке бартыгар бар. Болелеhi hin tohare быхарыга тие дейхалыбыт. Ол курдук нехилектер жаалталарын ихинен муниципальный программалар балар целевой бихил успутугар эте харысхал ден учебай программалах. Потурку жылларга 2 сылгы программа маңна үлағатыпты, онуға дері манны программа соқ әті. Улустардан маңнайгынан бихиге улус бутманлык программага келбит. Онан оттон ите харысхал программа бутынан бихи сүрдәгін кен туттабыт. Онна в последующем нехилектер жаалталарын манлык программалар бар болуқтарын сөп. Onun nehliğine durursun nada. Beyaz депутаттар kütnüngü, gılvalar kütnüngü. Süt. İkiz baproska köhebüt. Zoya Афанасьевна, ikiz gruppalar imbelik. Сирота войны девицы. Мен сирота войны болуын, сәли кемменгер емағам тонолықтан торабыттара. Мен қандық категориядан тоғанықтым сөбүй ден ыйтылақ. Оннаттан маны сөйтіп бұхарын беріп кетігер ден. Манатон имбелиттер өтілерден етеребіп болақын 2 группалақ имбелитке жилищно-коммунальные услуги дейіне түгінші 5 меға 6-16 көбай бейі управление бүтінен өтілінер. Маны тағанан пенсионный фонда нөңі едіві ден ананар. Бұл пенсияға дей. Онтон бұл имбелит өтілінен готатын бұхардың сөп. Онтон білербік күрдік дети войны ден саңа указ тақсары тұрар. Проектқа ғытчарыды Ливаттамыта, но үләға бұл 2019 сылттан керектер. Дети войны ден, ол әбетер балаған айын 1904-5 сыл балаған айын үскінігер дері төрәбіт. Жоннор, дети войны ден категорияға қапсалар. 4-5 сыл 3 сентября дері төрәбіт жоннор. Маннатын әтеққан ады бұл категорияға қапсан баран, льготаларын туғанарға уже қайата ордугун талыққанады. Дети войны льготата ЖКУ генден көрілібет, манна ұяқсын едіві бір түгінші хаққобай ден ананар. Онтон инвалиді күтті бұл дети войны ден талан көрір әбіп болақа қайата ордугу ден қатшы өттүтінен. Конечно же, инвалид өттүтігер льготата әлбәқ. Қатшы өттүтінен болбаққа манна тон ИПР ден индивидуальная программа реабилитации аспекамеков сәктімде каждого инвалида бұл манна кирбит
технические средства реабилитации болдун, санаторно-курортное лечение да болдун, барыта бор басқа болар. Оты дети войны дене ник и пыр денден растох, аңарда сол бир едовый бар. Всё. Онан, конечно, как такая категория вид бар болар, ол гынан барын эхе туханаңгыт, кайта ордугун туханаргыт билдер болайы. Бәгыт талагыт, имеете право. Инне демен эппеттивин Зоя Афанасьевна вопросугар, онатын Зоя Афанасьевнаға меманы письменно сурайды буд. Все. Попов Дмитрий Тимофеевич нам селота, инвалид первой группы по зрению денсеп. Манна балана был Дмитрий Тимофеевич абсолютно слепой ден категорияға сөптүбәһәр. Ол эбетер биһиге улус кутугар абсолютно слепой ден категорияға төбәһәр. Маңнайгы группалах инвалидтер 16-та киһи бар. Манна Дмитрий Тимофеевич onun категориядан биһиге управление бүтүнө ЖКУ ыла хыджар тенче бесмәһә халтуна хакы. Он абсолютно слепой. Только один ДСВ бар, дополнительные социальные выплаты. Ол ыла хыджар, он ЖКУ тугар региональная республика төтүттен эми качтын ыла хыджар. Сөп кини бапрога Дмитрий Тимофеевич бапрога, мне нужна санаторно-курортная путевка в ноябре. В городе Якутске, прошу выделить ей. В 2017 году был в партизанском реабилитационном для ветеранов, но туда не хочу. Это санаторно-курортная путевка, то она себе тохтан ахар полака, бу индивидуальная программа реабилитации ден казбирди инвалидке медико-социальная экспертиза комиссия. Оморош бу индивидуальная программаны манна тохтен. Сурулдубут түгендер, уну брастыр бахара болаттыраги, бу кие каннык заболеваниянан каннык санаторий кемденен сөпүн. Эбетер тугар техническое средство ылын багалах болдаган, эти компьютер болдун, эти азбука болдун, эти дороска болдун, истебет жоннор бутугар аппарат болдун. Бүтүнүдө бу индивидуальный программага курулар. Онуттан урукку жылларга инвалидке таксыбыт жоннорго маннык ИПРдер сох болохтарын сөп, оннук сох түгенигер эмтир браскатыгар обращайся гынамыт, маннык индивидуальная программаны оңоптор окудум нада. Сөп, манныктан основной биги кахалгалах моменттер бут түгени тосулалдар. Бу санаторно-курортный путевка тугунан мен Анжелика Леонидовнаға беребин бу эппеттиригер. Onun тахынан бу Протопопова Прасковья Романовна еппыт инвалид оғылық Никольская нехиледіктен. Бу технические средства реабилитации для незрячих ден ыйталахар. Маннык түгенігер мехаға ғобар компьютер көрілін сөпту ден. Маныттын реабилитолог пыт бейге управление специалиха, главный специалист-реабилитолог Анастасия Михайловна Баешева маны эффектига. Онутан Алексей Николаевич бәйті турор сутунан, бұл бәйіз вопрос бұд. Алексей Николаевич турор сута болар. Эти технические средства реабилитации для инвалидов. Корюлер по ИПРА. Корюлер хватает не для всех. Ну, конечно, ну. Угынан баран маны қайта қарағынан атын инвалидтері кіртетеннен разделить поровну. Для глухих и слепых ден 19 сыллаққа маны выделение, технические средства реабилитации выделяет дыркатыгар, маны Хатчытын поровну. Хатчытын поровну арараркатыгар дейіп, конечно, при наличии и правильце. Маны меттон бұл үлі технические средства реабилитации тырағын үлетін Анастасия Михайловна билигиннерияға. Онуттан өсі бапырыстақ боллаққатына петті яқпет. Билигин мен бұл санаторно-курортный эмтенитовнан Анжелика Леонидовна. Добрый день. Меня зовут Гуляева Анжелика Леонидовна. Я вот только с января начала работать в фонде социального страхования. Да? А по поводу санаторно-курортного лечения у нас заявительный характер. Да? Вот, допустим, то, что прописывает нам комиссия, да, бюро экспертизы, да, вы в свою очередь должны как бы свои желания тоже
проговаривать, да, им, возможно, за пределы республики, да. Может быть, врач и поддержит вас, да. Допустим, санаторно-курортное, оно у нас формируется группами, да, группами у нас по республике, и получается то, что вот инвалид, который подал заявку на санаторно-курортное лечение, да, он уже группируется и формируется у нас в управлении, да, в самом. Куда, как они распределяют по заболеваниям. И на момент, когда нам звонят с управления и говорят, вот ваши Иванов, Петров, Сидоров собрались, да, у них есть заявление, и обзвоните их. Бывают такие моменты, то, что отказываются. Да? Поэтому у нас санаторно-курортное у нас заявительного характера. У меня еще есть вопрос по поводу технических средств. Да? Технические средства у нас тоже как бы заявительного характера. Мы тоже работаем с ИПРА, то, что там прописано, да. Мы бы хотели, у кого старые ИПРА, чтобы вы обновились, да, со своими врачами, обговорили, на комиссии сходили. Вот. А заявиться можете через личный прием к нам, да, через МФЦ, через единый портал госуслуг, это личный кабинет, да. Ну, в основном к нам сами и ходят, да? Ходим и будем ходить. Ну, надо Скорее ходить, всего, надо ходить, ага. Будут вопросы, я отвечу. Iki günü vasıflar kırdıktır. Обществоларын севендере. Оттан хигнет bu нам пенсионный фонддан арыттан, оны коллективиттан. Эдитигисини варделин, bu белегинитне. Генин халышкын, бурсас генин. Son начальникның билген. Пенсия кеди куттан уларылар хигиттен болары тураллар. Истергит болу. Пенсионный возраст bu опсиянан bu sanat aksaçılarda ularıyara turar. Закон опсиянан bakkанына федеральный закон 305 закон bu тявры игі баттамыта президентна. Тоже тағыста уже олыққа кейлеге 19 сылға, 19-19-тан. Мана оланықтан опсиянан тоқтен бар бұлай. 5 сыл кеннеке тақсар болылар, жаңа пенсионердер. Мана оланы әтер болаққа общероссийскайна әтемесер. 1964 сыллақтар өқтер 2019 сылға 6 ай болан баран бидде тақсалар, имеют право на пенсию. Болар. 64 сыллақтар не 6 ай болан баран бидде кенеке тақсалар. Антон 1965 сыллақтар 1 сыл, оны 5 ай болан баран бидде тақсалар. Антон 1966 жыллақ жақтар бұл сөйлетінде, общероссийскайның 6-5 жыллақ 6-3 сағыр бидде тақсар. Антон 6-12 жыллақ 6-4-дүгер 1960 жыллақ 6-5-гер тақсар. Бұл общероссийскайның белдік көрдік жақтар 6-10 сағыр тақсар тәхіп. Білім болағаны тұғаны кемін десе бір дағаны 6-5 сағыр бидде тақсар. Бұл общероссийскайның сәт. Әркеге болағаны бұл әркеген әттім. Алтын бейгер тақсар болар, әркеге. Онтан жақтар бейгер, алтын өр бейдер тақсар болар. Общероссийскайның білген бейгер тақсар. Онтан бұл маны кәнен деке бір дағаны алтын өр бейдер тақсар. Мана болағаны тұғалан әтер болаға бұл район крайне север әтті бейгер өтті. Бұл бейгер үлготалар бұд барда қағылар онынан сәр. Білген болағына жақтар бейгер, онда әркеге бейгер тақсар болағына. Онда болағына әме химбир кәнен деке барабыд сәр. Солға химбир 5 жыл бұтын химбир әрді общероссийскайттен 5 жыл бұтын химбир әрді тақсар. Қолы бір болағына
Bilgin jaqtallar behenlerge taqsallar di. Opsonatan behen bestere taqsar bollar. Hilgitten 2019-dan bulana 6 ay kenitten bide taqsallar. Olabor 1990 yıllar törüyor jaqtar 6 ay kenitten bide taqsar. Улата басты полугодие төрөп буланы 2 полугодие бide тaqsar. Имеет право буларса. Мана так 1970 yıllar törüyor jaqtar улата 1 saat 6 ay taqsar. Улата балтара хылды. Кеннендики барар. Онтан 1975 yıllar törüyor. 3 yıldan эме кеннендики барар. Улата 5 saat bide taqsar. Ondan 1972 yıllar törüyor. 5 tödüyor taqsar. 13 yıllar törüyor. 5 bide taqsar bolar. Erkeği hattan emenlik bolar. 1964 yıllar törüyor. Bu 19 taqsırda eme 6 ay kennendiki baran berer. 1965 yıllar törüyor. Eme baltıra kennendiki barar. Ulata 5 6 saat 6 aygar bide taqsar bolar. Ondan 1966 yıllar eme 3 yıl kennendiki barar. Ulata 5 6 saat bide taqsar. 1967 yıllar eme 4 yıl kennendiki barar. Ulata 5 tolgar bide taqsar. Hanım bu manlık boldu hep. Hani bir ülgota hallamanlık evvelden bir de hep halabur bollağına jaqtar 2 oğlaq bollağına. Keni 2 oğlaq memlekitten elbaq bollağına. Keni turduva sıraha sübbü yıl bar bollağına. Ona rayon krayını sinir 15 yıl bar bollağına. Keni 5 yer taqsar bıraktılar. Hep. Olata jaqtar 5 yer başta ton ulxan ağırbıt jaqtar opsanın ulxan ağıra etti taqsan sep. 5 yer taqsan sep bolar. Oğlunu xana. Onu koşa подпадайдылар инвалид олақтар. Родитель одного из инвалидов детства. Олар аметтен беген састырлырдан эдде тақсыктан сеп. Аны пенсиптер этер боллахана үрдәһіне этемди. 90-готтон пенсию түрдүгө. Манна улаттан эме именно неработающим пенсионерам денилдига. Другие пенсионердар кенеттен эме дәвет, к сожалению, 2016 жылдан эме хаттыктан тақсыгыта. Онтон хетте бирген үрдәтекпиттен правительство дегергетен алар. Улата где-то вот он челах план улата хетте ме хатыны билер булады. Болгон мектебинде. Улата тон били виньертон сукон это били правительство тон биди денчерен хетте ол онтуду тон 90-тан то сагалнан барыга. О, от размера пенсии булады хетте бирген. Это вариант пенсии именно неработающим пенсионерам, неработающим. Инвалидерге там август идет перевешет страховой части. Инвалидер киселер, страховой пенсия лахта были. По возрасту инвалидер бары киселер, он по потере кормильцев не киселер. Это трудовой пенсия лахта. Все. Так, аны уланы тух барды. Bir тух барманык. Тер кайсы өтөр 30 жыл үлелебиттер пенсиялара базовый часть 5% үздүгө ген сопон башка, сопон кийдига 19 жылга. Потом 90-тан берип биттер. Именно тер кайсы өтөр 30 жыл үлелебиттер деген. Тух көрдүк середине туду кетемсе. Этинне улаат тыгынча үсмэ хаты түссөккуе эбилденсе. Evet, тух. Тэ хайсту өтөр үлелебиттерге. Улара совхоздарга, христианский хайстууларга, это опционный бияха перечин бар. Мана Министерство сельского хозяйства бияга бар, опционный утвержденный перечин бар. Ол перечиннен ол перечинге бардığını дейсерлер денді. Этинне боллағына
bu 90'tan ebildi dibitir testi hayatın ötürüger. Bihi bu 6'da hince pensioner barıttan bihi edde sığmay damattan bihi oruput. Ondan süsten taksir etten manna bu kategoriya üniversite tönür pakaj pektan olur. Ondan Tehайстутер только детали полна хатна приехать пенсионные керамит ахтаран коры хотенсет bu başlıkın buladı o da tüm халар эти бедные он клиентская служба керамит обращайся к ним хотенсет берет на течение 2019 года обратившихся перережет он так что Кибер улапарах пуланы келемит стажкадан бигергеденге даттан течение года сенен обратительный принцип болты хайсла дөрүлай полхатны. Онна перешопутун 1 января принцип болду. Да? Никен настар балы. Атрам буланы Алексей Николаевич Михаттан мне вопрос перебилте. Бисмилlah. Онна Лазарев Константин Васильевич Маймага Дейте vardı. Evet, birader. Ondan ipotecen basın grupalarından debit pensiyon alan, ondan pensiyon alımlarını ipot, mana jigenen beytiger etixanada bulur. Beytiger nada bulur. Ondan Alexey Nikolaevich katın etiyemdu. Перейдем. Просто мы ливна хормутум чеболарден. Онтон пенсион кара дебит. Онтон пенсиятын бейулан көрүтпүт. Сону сугун. Алтон халта хыллактары бит. Ону бери басты группалах. Бирин то бейим келах булади. Улата имбридна тастади. Сахын түгіріпет уан асыл, бүгіне әркей қапты бебес ұллақ бұлықтақсы требуемая. Бұл стаж пенсияға тон қайыр білейдір болады. Стаға ария аяқ, конечно, бұл қамнаға әме аяқ норсы оғуған білді әтенге кәпсемет тексер. Егінен сылай төт боланты повышены пенсия бұлықтайды болады. Бұл кәпсенер ұқсанан Оролын яна пенсията кыркый болады. Ата басты группатынан базовый чаға иккетегөл үрдүр. Басты группалақ кірге иккетегөл үрдүр. Оны бұл повышенный базовый чағын ұладыр. Оны повышенный 6-9-на қаттуан ақтаны ұладыр. Базовый чағын. Оны иккетегені көрдік. Онтон Теперь вопрос маннык тем бар. Алексей Николаевич Бертебит, маннык Итнера Булхаманнык. Недавно слышал, что пенсионный фонд Смоленской области отказал в выдаче проезда в Якутии. То есть, как нет обоснования, доказательств для выезда. Проезд он выдается только при выезде на лечение. То есть, как пенсионный фонд России может и у нас также стало делать. Вона б проговорити, які була хана Смоленський область пенсионная каста. Пенсионный фонд Смоленской область крайне северге хиббеться. Onun kimine проехана tuttu hamata. Бей, bu крайне северге tuttu. Bu 30 условия работы Себастьян Беха, был 176 постановление России в цена маннык чепчекилері түгірбіді. Неработающим гражданам 2 жылға бейді опционан проегінан туғанықтақтар ден. Өлелер пенсионер гражданам опционан тәрілтеді дәлі болады. Антон өлеләвет пенсионердерге именно пенсионный фонд делер. Онытын бейі бұл республика егер оттан бейі проегі неработающий пенсионердер бұты орта қаршы Мана талон берек принцип или возмещение проезда может принцип пулади, bila выборы. Мана такие хоки бигет туханы принцип. Мана именно bu Россия егер туханалар проезд пола самолетка, эконом класс полукта.
Bunu бизнес класс ин булбадах, просто эконом класс, келер бара проездкадан тон биеха келем бараңыз тон отчет оқытын сеп. Билеттерден көддөрөн тон бул возмещайга хатын, возмещайга бусулматы. Аны таханан тон талон бар, мана талон беребит. Басқа болар, это манна бастадан туран тухнады. Путевканан барар булахатына, эбетер справка вызовынан, телеграмманан оңыстараңа тон Холбур Москвава, олар подругатыр баран теледен келе хатынсет, холбур. Онна улан справка вызов оңыстыру хатынсет, нотариально оңыстыру хатынсет, эбетер почтанан телеграмманан. Телеграмманан булан тон онны бәтер почтален уже доверяйдыр. Тухтун ыры хурфур булады. Бачаттан бачалы бу гражданин ыңравынден, оту биремете уя хурулуктар обязательно. Ата болуптан мен булады. Все. Ол онук толонуттан, онук справка вызовы или телеграмманы ланны письменнге алды хырынса, бие ондан көрөмү туттан толон орын берет. Толон орын берет. Ол талону ланны авиакомпания бараңы тух билеттерин орын ол толонна болот. Дес. Унсул ингени билагат ди федеральный работниктер болагат символиктер. Посуматын иген хасат нетти. Если что, то был Алексей Николаевич был санан тух летер надлах полудин тух абуд. Биршук товар. Сылай тахарат. Сылай тахарат. Ну тон мана иже барар. Мана лаган унтон. Уларето на бу тух нету. Ответ на пенсию тут. Нет. К месту отдыха обратный памятка, он был тух. Пенсия угахан тугунан то интерес булаханатан не брушуккатын биренди тутуман булан уктар жөнөбө келедер дендер. Унутан вопростар булахатна эспетте. Дарабуларын Мин Черноградская Сатана Валерьевна Демин билеген исполняя обязанности за поликлиникой. Бастатан туран эхекени бу белая трость акция бола турарнан ититик агдалибин балыхатыттан бәяматтан. Онда сразу вопростар кекестейін. Мехаманна Алексей Николаевич вопростар килдерен бербиде. Бастакы вопрос: за сколько дней проводится запись на прием специалист-студент? Она еха окулист брас запиген тоғаната болуде. Билеген болағына, билеген к любому врачу запись кас күнайы мұғындар. Через регистратуру, через телефон или через портал барыпсет онлайннан. Билен окулист брас запись күнайы бар. Тойтар iki брас иккенде лихичалар полный график, рабочий график, он чугай детский и взрослый. Второй вопрос. Как выехать на лечение в гериатрию дейсіздер? Гериатрияға леченияға барап болақытны әрдеттен заявка берағыт, заведующий поликлиникой керемет, оны запистен ағыт. Онтан уже ұйынан барап запистік. Өйдімне да? Çoğuna kulubura kulun tutar köyün barır bolmağına. Оны бәтін бағатынан болбатақ, оны уже мандық өйтерінен распределенный. Ұяй төт, өз кейі барар. Болон сөп, оны бейгі ола телефонуты нем бартын ылабыт, оны біле обстоятельстволар бар болдар жүқылары. Бұл кейі бар баққа қалын қалағыны бейгі уже графигі мандық сағағытан беріп да. Ондық барар. Есть вопрос: если плановое лечение в терапевтическом отделении или поступает только на срочное лечение день? Бу маннара терапевт балыга баглахты отделение гази. Бу манна планован тон киректинсе эме запистанан баран. Онна карак именно карак ырытнан ден болбакка основной били сүрагенен нерпенен эре бу балыга эмтенагатсе. А как сопутствующие заболевания балалар карак кене? А так карак балыгы коракка бар. Он через врача-офтальмолога.
Сердец вопрос. В прошлом году ставили вопрос о том, что на лечение зубов невозможно получить талон. Что изменилось тем? Бу манна тохта уларые хох через эме госуслуги барар. Билягат та хайтах кирер кеди? Кас күнай частка записаться к врачу через ir14.ru барар. Манна кырдык интернет оролан ха улахан, интернет диye бысыка скоростной индианган ха улахан ороллах. Ол онтон олок киддакта именно 4 частка портал агырлар. Үс аңарга кереңет ихи уже onu бартын толорон олоруктакыт, ол портал тоғын. Он ондук барар. Атак бир бразга үстө талон бар. Регистратуранан только врачу, хирургу, стоматологу барат. Или вылана как экстренная, или острая боль, им вылана очередным кират. Без вопрос. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации заполняет только представители МСЭ. Или лечащий врач тоже может иметь заполнить тот день ИП-ТРС, как проходит процесс оформления ИПР, индивидуальная программа реабилитации инвалида. Буманна ИПР лечащий врач которым берер, кинеха обращается на нас. Кас 4 жыл бола ИПР барыхтакыт. Илларионова Светлана Григорьевна. Вопрос Лепитарда. Первая группа по зрению. В бесплатном перечне по рецепту всего 2 наименования. Я пользуюсь очень дорогостоящими каплями. Прописали. Может ли страховая компания Росгострах Медицина компенсировать мои расходы по приобретенным чекам? Буманна Росгострах компания не компенсирует. Дорогостоящие карталарын кине кандыгы ыларын точно билек капнада. Ол наименованияга бар боллагына, федеральныйга бар боллагына кине бесплатно ылыктах. Оны индивидуально каляртын билека билистинде. Федеральный. Очоғына лечеше врач билека каляртын опсайна. Канны каплануларын нен оны билек канады. Антон бы эми Илларионова Светлана Гаврилевна иккиз вопросный пичи. Эми ИПР тугунан может ли лечащий врач Кули заполнить или обновить ИПР бессрочником девять, у которых эта программа имеется, но по прошествии нескольких лет требует обновления. Буманы бу уйха эпитим курдук ИПР брахы бары лечащий врач бартын тоғырыр. Сразу понял вопрос. Эти кираттаны регистратураттар столика журны барды. Кени сопровождение орохтак бытты. Сопровождение кени орораха. Эти сопровождающий турар. Жүзі тәскі дарынды. Бартын тахаран берер, карточкаларын туга жүргітін батын долар. Аны бақилы бұт суақ. Бақила. Колоборати баныгағар көріп, баныгағар бәкті бісқыларыны постоянно қалды, дейіқі бітен қалды. Бітен қалар. Бақила бар әді. Білеген бүтен тұрар кәджік, атақ бесплатны кәджік түмәтер әді біт. Білген опсайынан балығарынан бақила оқ кәлелік. Кәләхін де бесплатны әді. Кедейі күгі қадыға қадыр Şefisi kırıya çok iyi bari tabii. Durumda olur mu öncesi? Vaktiyle tohumdan bunu yapın bari. Aspıkka dedi vakta inşallah vallahi bir gittim diye havadan olur onun. Ben bir grup falan berikah karakterna. Wana iletul veteran var. Hatırık neydiğim başörtü kırıldan inanın, namuğun başörtü kırıldan inanın, vana mine koratı bir hana sullaka, kamsumorska puçok kanam varan, on sultay ağız sultı tuha gibitim, on oğluhiger 3 yıl balakana olur butam kıhınlara hayınları. Onda bullana bu kamsumorska bunyaka da takar, da şenir bataktara. Onduk kehum nuga khala aitada tabagawa kai ana kibar hota ulro insulla mun afta betem jannar bulan kelet bitte o to hota ulro
iki vallahi tüm korakka yelahtar. Kvartira arendara hangrollar. Onu kıraş bay. Ki öteki konuda onda ki natlar bara. Onun baytara olur diye kasata işte bağlı kurup bilete. Ona kıyafet veterin birliklerle. Namya kasata işte bu namlı oraya bir bilete. Diller bitterete. Ol bakuru hatta bollara bite bolla. Diye itarı bu. Ona baytara diye kvartira gostroyna nam yer sabati di. Pasar kabul gostroyna diye wah. Hawato itu wapro ni itarı. Егор Васильевич дейді. Егор Кириллович. Ага, бастырын. Егор Кириллович бұл аспыққаме бұл бапырығы тұрора әтеудің Ага, акция сағаланарғар. Тетіне тияққан адам ұлы сүрдінен ұрқы күрдік ветеринерге, ветеринбериттерге аналақ жейлер тұтылды баттар. Білеген хеп. Ол гынан барын ұттын соқ тен барымыд олар баппыт күйі хетті 15 сылы чуғахаты, 2-нчі сүрбі халқы бияға Тун Россия үрдүнен тыйы хетте 15 сылын бәлетир. Сүрді алықын мерекелер болары ұжы бұланырын олы хетчер. Бұ манна әкелік боллаққа тыл ветеранларғар ден тұттырурсу бәрәдігінен бейітінлік әме предложениялары әдебет, ехетінлері бет. Джонатон олары условиятын тұпсырарығар ден. Кыллыбатта түгендегер нәхлек жахалталарын ихинен рахны программалары үлелетерге димарын етелебден күрдік тұрурсулар надалар, десөптәк тұрурсулар. Білеген тыл ветеранларғар, хоғытоқ оларыр тыл ветеранларғар қарбақ тұрықтақ желәқтерге отып тұтынша ихинен материалны көмі оңығылар демін әме ихденлерін тұрардың аспыт төгір көстолға. Нуттан Егор Кириллович бияха умунга халан қалбаққа жар, социальный үлеткенеха сыджар, управление нөңі, бейі управление нөңі, социальный үлетін сыджар де Екатерина Константиновна. Егор Кириллович. Ага. Дорофеева Екатерина ден социальный үлеттер. Тугунан материальный көмі алай жүрдің да тұттанчына. Бұчыларқа. Ұбыдайы? Ага, туғана ғатчылда. Сөп. Бұнаттың ити түтігер білеген бүгінгі күнге хоконынан көрілібітін оттың Егор Кирилловичка терден олар обыт тияқпытыннады. Оны ти нам село түгер жие бапырохатын біріне қынады сүрдәк қытанықтық көрір. Тылдыры ветеранларғар болбаққа, бұл имбегеттерге дағаны. Тылды ветеранларғар имбегет оғылап жекіргеттерге дағаны. Олыс қытанықтық тұрыр. Онытын эти вопрос күн бейесін бір бәлетінен жабыт. Эти вопросын бір одна надежда. Күйі әтті 15 сылығар бағыр тоғына қамсыр түгінігер. Нәдеген жағатадықтан ұттан ол. Все в курсе олар. Хамы главное то очеркі кирен қалы қыдынады нәгек жағатадығар. Основной етіндік қамсағынар сағылнары гынақтарына ким бар этей манна делар баттар нәгек жағаталардан напрямую. Қас кейі очеркі тұрары, қас кейі нуждается ден онтон запрос вылабытсып. Олей нәгеккі жағатадығар нуждаемыз. Кітін білдеріңет симбир очеркі. Төхі де соқонынан пока тоқта көрілі өтәғын нуждаемыз. Кітін білдеріңет тұрын. Хайбылынынан керен нады писмен. Беребет келек қанады. Оны себе қалды көрерін әрі. Тұғу? Қатырықтарға келбет тұғы. Блин, пока бейіндік дебеппі бұлади, бейі пока окон келлағынары өлелер жан болу. Кені тұран бейді. Нәхілет жағалтата Кені бейді дектен хайбылын Hondu hokon keler igin gerekere. Onu miye kumulun gen vuruyorlar. Инник хакон билеген суах. Ох болан бихи билеген тохта демет заявление долбаппыт. Оны тон социальный харалты управлениеде же бапровнан билеген үлелеспет. Эти бар хаконы эткимзи тыл ветераныгар отут тыгынчы ихинен материальный көмөң оғылдуын сөп, хоғотоқ олорор түгенігер. Биленге хакомут инник.
Үйтабын да. Пожалуйста. Чахана жиһаты көрөлдөр да туттыгын чохко беримонга. Тыл ветераннаргар соғото қолырыр, тыл ветераннаргар көрілі. Отто коло митери ногото булум онын белип боллакпына оготону бар болам көрүлү батта. Декени кылана тыл ветераннар, өсүр ветеран болан тел, тыл ветераннар. Оңжым котан хабчын. Дети войны ден. Оңжым котан хаб. Оңжарын Михаил Никитевич ылбыта. Хуа отто трентино батакен. Уркута. Просто были монго. Потому что биги бардын тени своттан дырбыту. Кас сылга кахан ылбыта барыта маны бияха. Отто трентино Михаил Никитевич батага хо. Бир книжка пьер баран хатчы. Иди гитер бербек бүтүн. Михаил Никитевич ылбыта. Он уточняет, да хотим все в индивидуальном порядке, биги кахан ла хаджу. Книжка пьер. Биеха, но прямо по годам сурула хаджыр. Касыр халла. Сводом, потому что Бога ком быгытнан оловар билдер это. Один раз, единовременно день. Билдер, Олимпияга үдүнө учет чоккай. 117 тыл ветераннар бүгүнкү күнү учета барда көстөр. Все полноте технические средства реабилитации өтүтүгөр Анастасия Михайловна бу эттигер эме көжөлөкка. Өтө күннен дөрвостол кытылактыра автоматик технические средства реабилитации информация барды. Осенен тоқтен. Бу ипрага сурулду сорох технические средстволар через управление социальной защиты келелер. Оно это полахайте компьютер, телефон с синтезатором речи, телефон с большими цифрами, часы, будильник, аппарат, телефон и радиотелефон, грифель для письма, приборы для письма, бумага для письма. Техник курдук сорох реестрдар бихи немге келелерсе. Атон тух Уалталлаха тасырна тухаммат инбели таксана отутукки 17-лаха хүббэ агыс ого 9 карактарынан инбелиттерге 17-лаха үс тап антон 10-лаха эти финансированиета сылнаксын туга суммата олария турар каннахрыттын билим маннахрыбытыма технические средства реабилитации Аллаха 219 тыгынча көрүлүбүтсө 17-лаха 500 тыгынча көрүлүбүтө 10-лаха 300 тыгынча көрүлүбүтөсө 10-лаха опсая инвалид тысыр ылбыттар боллагына такс 33 инвалид Сеп, отутүс инвалид, бирі группалах хүлбе, 2 группалах үз группалах 2, дети инвалиды 8. Карактарынан инвалидтерге опсая 10-лаха агыс инвалид тухамыта. Сеп, кинерге баллаганы ипраларга сурулубутнан төттүү наименование алалар. Onun 10 сыл кинерге 3 сыл болла. Обществоға. Сеп, оны тағынан реабилитационный центрға реабилитация айтабыт сылнақсын бейінтен таққа аңырдыз реабилитационный ғабыралар. Сувак ден нерінгейігі инвалид оғылары мейгітабыт, кукақтарынан істебет. 17-лаха 12 бар бұты, аммаға 13 кейі bir oğa dıtıpı sınırga ağız oğa dıtınıga bihin 2 hidi 17-lаха. Аммаға оны реабилитационныга барбыттарга аммаға оны нерінгері реабилитацияларын барбыттарга проестерін төлейбіт. Бұл 10 үй түмігінен 31 инвалидке проездеріне. Такс. Тети курдук. Компьютер болағына тоқтен. Первый группалах инвалидтерге онна үйренер
Үйрәккә үйрәнер инвалид булуктах. Онна визус турар булуктах тугар. Абсолютно слепой. Биддере берилдер. Ага, оглорго буллана эти Просковья Романовна и потоготугар. Кинеха буллана через управление образования берилдер. Она Брайлин была биеха заявкалын сөп, если и пратыгар то бар буллана. Ага, эти Алексей Николаевич попробовали пятятинди финансированияны сөптяқтык тырык канада ден. Оны төгаларынан тәңник бахар хатыбыт. Текол гастыгиты курдук, вопростах был хатне пятян. Егор Кириллович миннен атын реабилитационный гамма хатыбыта социальныйнан санаторий көрүлүбек беймехати амма онна реабилитационный ребарикынча. Ага, реабилитационныйга барикытын багарар болахатна кеминен эмете заявление хуруттараңгат главный телефонутун сурттарыңгат кеминен эмете ыдыкытын сөп. Оны в рабочем порядке техникалардан бахар хатыкпыт. Коrakka. Ага. Чардиккен Анжелика Петровна. Леонидовна, извиняюсь. Ага. Улужды халтадыгар 214 кабинетка 4-1 ағыс ауған 5 номерге енгін. Ага. Алексей Николаевич, 07 Оны санаторийге еде әмкедеттен акастамадақ болықтақы. Ага. Әмкедеттен главный акастамадақ болықтақы деді. Улужды халтатынан санаторийге бар еқытын бара болықтын. Сос пакетлер. Кіттілатшыдағығар дұғанлық мақталғытын кекеледі. Бісті Билемелерин баран кәбіттерігер, бір мероприятие бүйітінің жақтақ болып бітчілері. Спасибо за ответы, за вопросы. Мероприятие вот это Хавгюбит. Лучшее муниципальное образование день номинация Кидлер-Дебит. Все? Джанна де толкуй болбута. Ханнык нәхінеге талабыт. Ленске нәхінек лінесихерете бұлырыңа бұйыл мүлтәтілер депқа. Қамағатты нәхінеге более активный әте дағаны мемелтәті. Үйедей нәхінеге бұйыл үшуетік үлінесті дағаны очколары тейіпеті. Onun лучшее муниципальное образование Намского улуса ден номинацияға қатынары нәхінеге бұйыл болла. Үтісті onun неге грамота тұттырып, бәбет ақы тұттыр. Өтегі қас 100 грамота қатынары үттін ұлғытым болды. Жаманты адамы бәйім грамота берем. Надежда Дмитриевна тұттырып, специалистка. Спасибо. Оныттан бүгін бейге Тоққа министрі қолы 2 мероприятие бет, 2 чаға. Белеген бары ұлақанлық болған таудың ұрабыт. Чаған бастан бейге өйджеттер бұтер тұл берек бітсін. Қатын әріне хилегер, ол ғалеттен мен ұшы әме қастағыны тоқтақпын. Бүгін бейге бәлеті бет, обществоға ғыт, самый активный члены қатын әріне хилеген олықтағын, Эвристова Зоя Афанасьевна, Агон Саган Тулбут, Юридак Тулин. Зоя Афанасьевна бейі общество өтер, 2 түйінші түйет сылдаққа кирбіді. Онтан ата сразу общественный үліға кейсен. Тоқ бар мероприятиялар бітігер, спортта болдың, культурада болдың. Барытыгар қасса уақыттан активный позициятын көндірен білген оттан әне бұл қорық жонлар бүк кәлбәттер дей мероприятия кені бар. Он ең самый активный член, бюро члене те, контрольно-ревизионный комиссия председателі сол биятчыта білінмедері. Онна неге советник председателя местной организации делиші дополнительных должностях. Onun
Зоя Афанасьевна бұтын әғаддалибет, үміт күлін үсі бейді. Онда мен амбастан тұлы бере бәтін хиңе жыттар бұтығар. Қатын арығын нәхілеген жағылтатығар. Балста! Үтө күнінен күнді бүгін манна ұстаналары бұл белая тұрыз акция қытталақтара. Әхегіне барғытын қатын арын хилек муниципальный тәрелі депутаттарын хеветін общественныхын атыттан бұл өріләқ күнгідінен итетік істеннік әғардері бірін көңілден. Оныттан бағарек бітеті бұл әхеге обществағыт салғы маннық күйіске тетімнәқтік үләлі тұрарығар. Өсі дағаны әхеге күрутын маннық бұл әйләқ, дәмнәқ, өсі дағаны ұғыннық, жаллақтық оларыр бұтуға. Маны әден тұрамын, бүгін мен бұл ұлақан миссиялақ кәрін тұрабын, долғытулақ күнінен Убастылақ Зоя Афанасьевнаны, қатын ары нәхилек муниципальный тәрли жағылтатта, нәхилек депутаттарын сәбетті, общественныға, әйгін ағауын сасқын, томточы толбыт, өріләқ күңінін, іс сүрәқтен ейен тұран, ететік істеннік әғардәрі бет. Анығы да еқі бүгін баға сана бастыңын, үтіе сана үтіменін, бағарауыт жеген чәптіктер обиянны, оғын жоллақ олауғы, сүрүддігер бары үтіені, кәрені сырдығы, санавыт санан саргаланның, толкойдауытын туалан істін, чогос жонун салас тапталынан қанаттанан мәрджи өре көте сырыт. Қатын арын ехелек муниципальный тәрелі бағалығын әбәхінігін толары айтчу Герман Герасимович Марков, Или баттағынақ ити естің түбі хорағын әрақтым, естің ехерақтылардақ әғарды ғұрып бұдың тұттары бұдың көңілден бастан тұрын. Так. Били кумага жалбы кабы жебеям. Так. Эверстава Зоя Афанасьевна катын ары нехилек муниципальный тәрелі нехилегін депутаттарын президиумын 2 таринча 10 ағыз сыл, сәтенне ағыз күніне ағы 10-100 немәдәк бағартының әйеқі катын ары нехилек муниципальный тәрелі ұдық кейден үрдік адын еңерді. Тоқта. Беги обществовать группор гугар Мартосова Александра Максимовнаға. Қатын арыйын әлегер беги қағыбыты. Кылыл дәребіне бір представитель, граб берегер 3 представитель, аппаныға қағыбыты тәптебіт бейбітті. Вот, onu ne kolabora beğen kadınların ehliğini olaqtağımın. Olen Alexandra Maksimna turamın, Alexandra Maksimna tıl gerebet. Yağadda tıl. Bu bastığılar Zoya Afanasyevna bihiga hana aktivistkavık, Respublika belli bir sakımatçıpıt. Kadınları ıtık kihide bol butunan, ağıhon saskın tol bokkunna, tuğuhon saskıdılı torvaskalanıma, oğulorun senlerin taptıllarından uydaranın, össe dağını uhunluk yollaqtık olur orgar bağırabıt. İnne diyen turamız bu kadınları kötbetlerin uğsistebatın, atıttan kıra semey belakben tuttarabın köngülle Zoya Afanasyevna. Zoya Afanasyevna yollaq bol, uhun üyelek bol, merci üyere kötü hırıt, aktivistka, nar behige tıkanlı, korakka dağını soha hıccan tutay. Bıyıl has korakka jiremit emiye korakta hıcca gıppıt, nahas
Astından öğren taksi boput, össü dağını akpanılar tühem berbekbet, össü dağını kürektehiyle kire turokput diye erenebit. Össü de buna aceli ben. Kırmızı ya, bakalım